neza mama. Amazina yanyu babita bande? Vuge cyane ariko ababyeyi bagira imbaraga nyinshi. Ibutare inara hano y'Ibutare Imukoto. Okay. Ngira rero situation y'umutekano muri Gicanga nkeneye kumenya itandukaniro rya M23 na leta yari iriho ya Gisegeti. Itandukaniro ntambara bari yego ayo muno abantu babayeho nabi cyane guverinoma irimo yego twarumva M23 igeze Kibumba igeze twavuga ese nibaza ntibazatwica twarumva ni M23 gusa tuzi ko ari nkamuko yose yego nageze aho twagiye tubona M23 igeze hano abari ngo baradutegeka baragenda amaze kugenda cyokora bagiye bashambisha amabotike kubomora ibintu kunyanyaza mbega n'utwo muri kureba hano n'abantu kujya barajya gushakisha no gufata amadeni bakabona kwestarera. Ni ukuvuga ngo abari bashinzwe kubarinda nibo bagendaga bakabiba aho M23 geremo no nta kibazo turatekanye. None se igihe numvise yuko n'abadamu babafataga ku ngufu ibyo nukuri bagucomotse gake bakagufata ko bari baje n'imbaraga zabo. hanyuma abarundi babafashije iki igihe bari baje ari yasemo hano? Abarundi bafashije agahe gakeya bakumva ngo umujura araje aho bagiye barafata amanimero yabo bakabara bakwe bakaza bakiruka kuri babajura agahe gake tu bigezaho niho hazaho banjoye barinjiye abasarendu barinjira tuba twirukiye mu bwiza nawe uri mu bahunge mu bwiza. Amaye nka data bimbwire rero ndashaka kumenya impamvu. Tuba mu bwiza ubwo bari baje bavuga ngo abakorana na M23 bose barabica kandi nawe wari ufite ubwango M23 izakwica udakorana nayo. Hageze aho tube turamenyeranye wumva yuko M23 ari abantu bo guhuza hamwe ari ubumwe mbega tube turahuza uvuze uti baragiye nawe uravuga ati ntabwo ndi busigare hano. bageze munari nje babaguraga imbungure byageze igihe nawe uravuga ati nzajya mbagura n'ibyo kurya kuko aba bantu nta gisa nabo. bageze aho naje ndagenda. Hanyuma se mu bwiza mwabayeho mute? Bwiza twabayeho kunywa amata. Abantu musanzeyo babafashe bate? Musanze badufashe neza uko badutijije amazu udafite inzu nini akaba na mugenzi we mu nzu imwe baje kutugombora gutyo. Ni ukuvuga ngo mu bwiza niho mwaboneye ko kubana ari ibintu by'ingenzi kuko ba bantu birukanwe hano n'ababatutsi basanzwe mu bwiza abaturutse hano batitaye ku bwoko baragiye babana mu mazu. Imfashanyo ya mbere mwabonye urayibuka? Imfashanyo twabonye ya mbere ni abatambira baje kwandika uko wahunze niba wahunze n'abana babiri batatu bakagufasha nasize bigeze bamaze kutugombora tugarutse muragaruka M23 ibagarura iwanyu. Ubu se umutekano wifashe ute kuva mwagaruka? Nta kibazo turi bazima. Uravuga uti uraryama ukabyuka nta bwo ufite? Tugasengera n'abandi batari babona uwo mwanya aho turimo nabo bawubona. Wangu murasengera M23 igera hano hose hagere. Ubu se hari umuntu ubiba amatelefone cyangwa se umuntu yabasize iduka rye bakaribomora? Okay, murakoze cyane. Ubutumwa rero watanga ku bantu bakiri hanze n'ubuhe? Bakiri hanze twabashikiriza gutaha. Hano nta kibazo turatuje. Hari imiryango ufite iri hanze yahunze? Mwana wanje ni kwigira hanze.
ariko abandi bose bari hano muri Gicanga baragarutse. Wowe uri umuntu w'umugabo, none abakiri hanze bo babaturanyi bababwira iki? No gutaha muri bazima mukaza mugafatanya kubaka Gicanga yanyu. Murakoze cyane, ndagushimiye. Njo ile depare ya Chiko wanamufukuza ku territoire ya Lubero, watu wale wana celebre hapa ni Lubero, manifestation ile ya kumufukuza banafurahi Chiko kuenda, manake babibi ya basoda population yote biko banapiblie, biko banaiza Chiko anaenda hapa ni musite ya Lubero, hapa kubariere pembeni ya ya defense ya basoda. Njo bale biko banapanda banamufukuza, biko banamukimbiza batoto bale hapa banakimbiza Chiko, biko banampigia na mabido na kumtupia mai, biko banamukimbiza. Njo bale banamshindikiza na kumkimbiza, manake anakuwa ridikile mu territoire ya Lubero na musite ya Lubero. Hapa ni Lubero kabisa. Njo vile Kongo itajengwa na sisi wenyewe. 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 Singoro chifuma anasho ngoma kwa muchuga kabisa. Bona bantu n'abantu banga banamula bahantu ngumbuye nyamuma. Watu lebonga tuda haba makalu muitilia. Makalu muitilia no machipes. Nega bisa. Tira kala secher. Rulaje ingekuwa wengi wangu yatabaongoza njoo Kongo hii. Muone leo bandugu je binakuwa mu inchi hatutabionaka hata mu inchi ingine, make inchi yetu ndio ya pole wanaume mulichaguaka president wa mzuri kabisa. Kisha usumbufu mingi wanaume banza nyangulana na mamoto wanaume. Twende Chilombo wanatengeneza inchi kweli. Chilombo wa kweli hapa hivi. Gudro ile ya kweli ile yenyewe naenda yenyewe moto napita kwa tulipata rais kweli kabisa. Mama kila mama Constitution natufenzia inchi mbaya sana. Constitution probleme ya constitution narikisha inchi. Eri kufa kweli. Jo inchi. Route nationale numero 2 ya Kongo hii. Batu kisha kuona kuteswa mingi wananunua mpaka banze moto yanze nyambula ku mabenga, hata njia ya pikipiki Mkongo hakuna. Barabara yetu ya Mwenga Bukavu nationale numero 2.